تماشوانین هیجا مزگفت کرنا آیا صوفیا چی کار ودانین وی هنه لسر پیوندین ترکیه و جهانا کریستیان دسته یکم ده دکتر عبدالله کرام پسپوری پیوندین ناو دولتی لگل منج استانبولی دنباش دکتر عبدالله دست پیکی ده جویدی دست پی بکم نها مزگفت کرنا آیا صوفیا ناوندکی کریستیانان یا هریمازن کو 86 ساله مزخانه بویه. گلو او یک چی کار ودانان دکاره دناو بینا پیوندین ترکیه و جهانا خریستیان دبینه دسته یکم ده. بله. بیامن بریاره آیا صوفیای و بریاره دا دو پیامین گرینگنه. پیام یکم جرای گشتیا ترکیه، جرای گشتیا نافخویه. پیام دوم جی بگمان وکی کتجی دست نشان کر، جقادان ناو نتویرایه. پیام ام بیجن نافخویی، د پیام نافخویی دا سروک اردوان خواست که جاردن بده کشکرین که پارتیاوی دیسال ترکیه پارتیا هری مازنه پارتیا ام بیجن هری سرکه و دبریاریم دکاره بریاریم وسا بگیره که همو مخالفت ترکیه اپوزیسیون پارتیین اپوزیسیون آنگو همو پارتیین همبرین ترکیه جی و بریاره راست ببینن جی ببینن و پشتیریا وی بکن مچوا دوی بریاره هادا مدید کو او پارتیین کو دوان دم نزیک تا بتایبتی ام بیجن جی اخ پارتیه قطیابون جی وان بخوجی همو وان بخوجی دستریدا او همو پارتیین ترکیه پشتیریا وی بریاره ها گرن هرچی مثلا نام نتویه بگمان او آلیک وی گلک ام بیجن کورودور هیه Türkiye jikadan nav netevira dibêje ku Erdoğan destelatiya Erdoğan em dewletek serwerin wek dewletek serwer her ciyên ku em bêjin dibin serweriya da medaye Ayasofya jî wek em bêjin her çi perestgeheke dînî be çi dêr kilîse çi dêr an jî çi mizgeft an jî beriya wê pêşe beriya wê je dîroka Ayasofyayê بریا کلیسه بونیجی بریا دیر بونیجی دیروکا کویا کونتر هیا کو ام زانین کی کوک درک او سابیا کو هینا دما پاگان اندا لویجی ها پرزین داد کرن سر کومار اردوان وجه کی وک دولتک سرور ترکیه چه بخوزه دکاره بکل سر اخا خدا اف در ملکی ترکیه و بشتی کو فاتح سلطان محمد استانبول كاكي عبد الله نها هن نافند هنا او ناوند بن باريس دنا يونسكو دنا دبن باراسنا نتوينيه غرتي دنا يونسكو بخود الجرانيه كما زندس نشان كر گوتكو او درد بن باراسنا من دنا سمبولا كريستياني يا ايا صوفيا گلو ورغرتنا في برياري لهم برفان سمبولا جيتي چواتي يعني نها جيهان نتوينيه غرتي يونسكو وكا دزگها چاندني كولتوريا یا نتوینی گرتی نکاره بیچه کو دولتک او سمبولینگ و سمبول کوای مروایتی هنر ناو نتویی هنر نکاره دست باویجی بی چه علاقه وی به سروریان افخویی هیا علاقه وی گلک زیده به سروریان افخویی هیا چونکی امزانی که دولت ده مسئله سروریان افخویی دا گلک بدخصی تفدگرن چی مثلا سروریه نتوی او وسایت شتک وسایت کی کو یعنی هر دولت دکاره خوب به بهانه خوب بسپره به بهانه او دو چارچوبا سینورین خدا هر چوب غوزه دکاره بکه راسته ایرو دو جیانا همدان دا ام بیژن دزگهین وکی نتوین یک بی وک اونسکو هنه او درین کو وان ام بیژن دزگه هاجی استندم باراستنا خو هنه لی اوان درها اگر دولت بخوزه به اونسکو را نتوین یک بویره هفکاریه که بکه دکارن بین پاراستن اگر دولتا کو اف جین گرینگ دناف سینوری ودا جی دیگرن به وان دزگه هارا دزگه ناو نتوی را نخوازه هفکاریه بکه تشتکی کو اف دزگه ناو نتوی بکن تنه براسی تنینه چونکی حقوق ناو نتوی دا جی بوی ویه که تکس نکاره بیجه امن ترکیه جزا بکن ام ترکیه یعنی هر کس کاره بیجه ام وی بریاره ترکیه وک بریاره که باش نابینن لی وک با آوای حقوق ناو نتوی لگور حقوق ناو نتوی تو کس نکاره دویه که دا
bi Tirkiye tiştekî bidekirin tenê ew dikarin wek em bêjin UNESCO an netewên yekbûyî dikarin Ayasofyayê ji lîstaya ew derên ku Xwedê negravî dibin parastina wan dane û mîrasa wek mîrasa cîhanê dizanin û nas dikin ji wê lîstê Ayasofyayê derînin ji wê pêva ji wê zêdetir tiştek tune. Ha guman bi awayê siyasî eger Ewropa bi biryardarî bixwaze tişt bike ev dikare yani têkiliyên ser têkiliyên Tirkiye û Ewropayê bi awayê gelek ne baş. Kekê Abdullah niha Tirkiye xwe wekî welatekî seküler wekî modela sekülarizmê di cîhana İslamî de destnîşan kiriye heta îro heta gaba ku Ayasofya wekî müzexane hate biryar li ser hate standin wekî nîşaneya sekülerizmê li Tirkiye ew biryar hate girtin wiha li raya giştiya Ewropayê de jî hate li qelemdan niha ez nizanim di medya Tirkiyeyê de çi serveyekê dibêjin lê medya Ewropayê vê kiryarî weke pêngavekî lî dijî sekülerizmê jî bi nav dike nirxandina te di wê babetê de çi ye Kekê Abdullah? Rast e yani gava ku li Tirkiye basa sekülerizmê tê kirin her wiha ew kesê ku pêşî tê bîra hemû kesî em zanin ku Mustafa Kemal Atatürk e Mustafa Kemal Atatürk bi xwe xwest kir dewleteke seküler ava bike lê îro em zanin ku destselatiya siyasî Tirkiye bi kirinên dema kemalîst bi kirinên em bêjin kemalîstan nerazî ne loma dixwazin ku gelek tiştên ku wan kirine yani nahesbînin mesela îro hûn zanin ki 24 Temûzê wek wê rojayek rojek wisa ku ji bo kemalîsta rojek giring e çunkî di roja 24 Temûzê de peymana Lozanê hatiye destnîşan kirin vê yeka bi awayek em bêjin nixamtî ji kemalîstan re jî peyameke mesajeke bi rastî di estê xwe de eger hûn jî me bipirsin li Tirkiye îro hûn zanin dema dewleta Osmanî wek dewleteke wek xelîfetî de hat zanîn yani bi wê cûreyê çawa bêjin ez ê di nav kevan da bêjin wek em bêjin xelîfetiyek neîlankirî hema şkol Tirkiye heye ve ev rastiyeke loma yani Serok Erdoğan xema tu tiştekî naxwe xema kesî naxwe xema derva naxwe ya din jî tiştê ku em bêjin suhud û fersenda Tirkiye çima vê salê çima îsal vê yeka çêbû hûn zanin ki ji xwe îsal ji ber nexweşîna koronayê hema vê ji sînorên dewletan girtîne ji ber wê yekê turizma Tirkiye ji xwe ji ber koronayê derbeke mezin xwe îsal çûna hatin Kek Abdullah babetek heye babetekî giring niha Eliftoropos serokê Ortodoksên Yunanî li Amerîkayê hev dîtinek li gel Mike Pence û Serok Trump encam daye serokê Ortodoksên Amerîka dibêje ku Donald Trump ku di rewşa olî de kesekî xwegelekî nêzîkî navendên olî dike her wiha Ortodoksan jî dilgiraniyekê xwe berfereh di vî awayî de aniya ziman Erdoğan jî yani di peywendiyê xwe li gel Amerîka'da peywendiyê wî li gel Trump peywendiyên herî nêzîkin hemî ew dorpêç sizayên ku li ser Tirkiye bêne spandin Trump pêşiya wa babeta digire gelo ti tesîra vê yekê li ser karê bibe Kek Abdullah tu çawa dibîne Nakek Cemal herçî mesela Ortodoksiyê eger hûn dîroka mirovatiyê û dîroka em bêjin Xrîstiyaniyê û Mesîhîbûnê binerin em zanin ki ku navenda em bêjin Ortodoksiyê Rusya'ya yani devleta ku li Ortodoksên cîhanê li bawermendên Ortodoks xwedî derketiye di dîroka cîhanê de Rusya'ya ji ber wê yekê Rusyayê jî Ortodoksiya xwe çawa ku hûn jî dizanin ji Yunanistanê stent lê îro Yunanistan dewletek qelse lewazet qada navnetewî de dengê wê zêde dernakeve ez bawerim Trump ji ber ku em bêjin ji ber ku dêreke Ortodoksan jî Ayasofya ji ber wê yekê pir wisa zêde ji bo xwe nake xem eger dêreke em bêjin dêra Ortodoksan nebiya ya Protestanan an Katolîkan an em bêjin yên din biya belkî dengê Amerîka heye bêtir heye gurtir derketa ji ber wê yekê yani rast e Trump jî bi vê yeka belkî wisa zêde razî nîne lê em zanin ki ku têkiliya Serok Erdoğan û Trump gelek baş e û ez bawerim haya Amerîka ji vê girina Tirkiye ji berê ve heye
و هيا روسيا يجي بري وهي چمكي بالكش يعني بيان هري بالكش جالي بوتين بعد كرين بوتين راستراش هنا جروجا بيشي روجا يكم غوكي مثلا يكاد نافويا تركيا مثلا برساس تركيا دولتك سروره وهروها بريارك بيوي بيجري كرني تنا جبروي يعني بوتين دري جارك لبر سروك اردوغان فكر يعني سپاس gelek spas per spori peyvendiyên navdewletî Doktor Abdullah Kiran ku ji Stenbolê tûlgelin. Spas dikim, roj baş.